em ngata ngai mi negi siko mayam se haugot na driba male haugot pa ngata ngai mi negi si sida mayam sida screen da uri ba kano se bagi triple C hai nam lai na tra ngarang choi jum palle triple C course on computer concept 5 ne hari basigi course on computer concept se certificate fangani kadai dagi nelet dagi ka adugo ngasi aina start tawrei ba handai ne start tawrei ba computer course se si pulaf loina yaw matung da course on computer concept ki exam se isa isa na exam se attend tawraga certificate se pai biya gani ko कोने सर्टिफिकेट से फंगा मतुंग ने सर्टिफिकेट से मागे सैंपल ने कोई ने थमे से मैम सैंपल से सिमक नि वइ दोइसे कोर्स ऑन कंप्यूटर कांसेप्ट नेलित की मागे serial number ने registration number साइन लई गनी को सर्टिफिकेट मिंग लाकनी फर्स्ट नेम लास्ट नेम मदर नेम फादर नेम नट्रा दे दि गार्जियन गे मिंग को मागे ग्रेड साने फंगनी सिगे हारि बस सर्टिफिकेट से कोई कदा कदा इदा मु इंपोर्टेंट हदि ओर के हा कांदा को हजिते कोई मणिपुर दसु जॉब वैकेंसी लाको मतम दा इंची ममांग दिन थंगी बरंगनी को जॉब वैकेंसी लाको मतम दा सीसे कइनो यंग गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन साइना जॉब की वैकेंसी लाको मतम दा मानस दा इज ग्रेजुएट हु हैव कंप्लीट द कोर्स ऑन कंप्यूटर कांसेप्ट को साइना कोर्स ऑन कंप्यूटर कांसेप्ट ट्रिपल सी की हारिबा कनो से कोगी कोर्स है सी लोइसिलबा आइदि लोइसिलबा मींस सर्टिफिकेट टुनिबा को माय कंटेंट ने जाउ दुसे कनो दोस को विंडोज को अदुगा एमएस ऑफिस सिनि को हजि खने नैनरि से एमएस ऑफिस मल्टीमीडिया एंड इंटरनेट सिसु को जम नैनरि खिनि एमएस ऑफिस सिदा को जि जाउ से कै किनो हागि एमएस ऑफिस सिदा कोइना ngarang su mati am nai negare ko MS Word नत्रगा ना कोई वर्ड प्रोसेसर है गदम खंगनबा Libra office की मनुंग देना ऑफिस राइटर है हाई बसिगी कनो से यावरी को सिगी पार्ट से हो जखने नहीं नरी से सुमाइना कोइना ट्रिपल सी की कनो से सर्टिफिकेट से पाइरे गदी को गवर्नमेंट की एनी जॉब हम करप मतम दा बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज दका ओइ हाइक पसिंग से कोई सुम अप्लाई तव कनो तवरनी को आदि बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है हजिक मणिपुर तविसे मणिपुर खतंग नते इंडिया दनी एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट अमन पीब 6 मंथ्स की नत्रगा 3 मंथ्स की सर्टिफिकेट अदु चन देको गवर्नमेंट मसक खंग इंस्टीट्यूट को निलित कुंबा सुंब इंस्टीट्यूट की कनो से दका ओय को गुड मॉर्निंग को न सिदा मैम क्वेश्चन हंगनिंग खोटबा अखोई कमेंट सेक्शन दा दुम पिबिरो को आई कमेंट से कन येंगी सुम को मरमरता अदुना ngasai कोइना सिगी ट्रिपल सी की कोर्स से कंप्लीट ओइना बलाको मतमदा को ngarang की खोइना तौगी बसे वर्ड प्रोसेसिंग दा खोगी वर्ड प्रोसेसिंग आईडी एमएस ऑफिस की मनुंग दे एमएस वर्ड नत्रगा लिब्रा राइटर मोसे करिनो हाजे सरोपा मन नैनगरे को वर्ड प्रोसेसिंग की माय पैकेज हम कमाइना को ओपनिंग तौगनी
Hadi new document nama kamai siam dino haibani ko aduga title bar menu bar toolbar karino title bar karino menu bar karino sidebar karino singara khoi nai nagare ko kana gumma ngarang kano class miss oi hobo yawbo singna ngarang gi video do jing view ko si channel sida phangani aduga document ama kamaina create tawgani singara khoi jengare document ama kamaina open tawgani aduga closing kamaina tawgani si jengare natra save and save as ngara khoi save tawbudi jengare aduga save as di jengdari ko adonga sise koi document ama open tawbudagi horaga save as ko sigi pdf on thok pagi ja sibo lag sake ko ma'am koi document ama koi no open to se first ngarang gi khone to gi dong na ai sida libra office writer sida mouse over tore mouse over tawga sida click tore click tawra matung da ngak tang ai mina se ko start tawra se find fazana ngarang find fazana exit tawrum da yarom me ba du gi ni ko okay sina koi excel loidini ms excel haibido koi sidana libra office na calculator hai ka adu spreadsheet ne spreadsheet ki matang chi so koi heng tamakhini ko hoje ki ne di se close up sil lagi okay adu ga ino ji open taw gi ba kaino di laktrabo laktrama ne ko open taw ro ji ko libra office dong asi khone nei na si jing si ai si dani loina ko edi ai na si da 3.2 kai kam yam jaw se kai gi na si ma gi chapter sin ko chapter 3 sa gi nelet ki triple c gi course है CC gi chapter 3 okay ai si triple c se square ba male b still ai triple c ko document am open tawbudagi horaga pdf si box sing asi lakse aduga matam nangagadi makhagi edit test kai ka sing su tokthokse ka asi se saturday su oi koi ayambana suti su rangana ne khalle koi document am open tawbudi ngasai koi gi office writer se mouse over tawraga open kam koi gi desktop application office writer se oiragadi natraga na ms word ki do oiragadi find sangaga new the open to bojai natraga na ngarang ikhone yengiba control ga n ga number to adu tawraga anobam open to so ka sumaina hojena control n number ne adu gini si blank oibam lai se si close to singe hana gi to legini ko isima adu si ai cut tok thoke ko cut page ka main to buna se khoi jingmina se adu ngarang gi khone to gi ba find open to ga di control o ne menu da ko singra khone menu bar hain khang nagi mathak de sina khone title bar hain khang nagi sina khone tool bar hain khang nagi natra side bar ai somda puthok ko yai hai su jingar no ngarang ge find open to ge hai de find chalo ka du go open se de click to view natra ga na control o de nam ga su ko ye find search to bong gi sane dialog box so bom thora ni se khone dialog box ha ra khang nai ko sigi dialog box sa kan ngara khoin taw gi basi sigi july 15 gi fine ni nata july 15 gi fine se select to bi de du ga si to open to ri chilai ngarang se khone jeng se computer se kari no ha pe sara ko jeng re desktop ko laptop ko kai no jeng re operating system ha bam se koi khan gi operating system ni da windows server legi linux legi ubuntu legi unix ka apple ga sa me legi ha Windows da kon MS Office haire Linux na Libra Office haire Google gi kano da so hojik se yam tongan ba mada desktop laptop na ta da Google da su Google Docs hain jok sile ko Office ki sen nang so group se MS Word haire sidana Office Writer haire MS Excel haire sidana Office Calculator haire MS PowerPoint ko sidana Office ki presentation haire nai ko doin tawga Google Docs da su Docs haire special haire du presentation haire Google slide to have ai ko haire basigi kano se ngarang sorok ba koi nei na gi bangang tane
title bar menu bar toolbar ko si title bar menu bar toolbar si मैम से कोई yeng gare ko control plus a number kanda khoi na kai dawi ba create a new document hai ne control plus s number gana save document hai ko control plus o number gana open existing document sini ngara khoi tawgi sin natra ado hojik se sida hojik ina ngasi gi topic tawsi hai bagi group sida simagai se lae ko simagai lae sigi laiba kano sing sai an undo tok thok ke duga i text sign ka dai da lai lai okay se ta lo ra okay open document se koi khange save and save as se jing chi ko koi na save file ga di file na hoji any existing in hoji modify tawri file se save taw ge ha ga di file na sang ga sita save file bam jawri ko sida I save taw bo jai ko ngarang gi khoi na sida su jing gare sigi control plus s se aina document na met modify taw bo khuding gi control plus s se namaga save adum tawbira mo haibani ko control plus s na ma ina save tawram dragadi ko horen kai gum marakta mai mut ki bani khangde natraga system do auto restart taw to ki bani khangde tawragadi aina change tawriba document sing do mangi ba yai ko adugi mangi danaba koi na matam khudi mo ta control plus s na ma chatba ko yani ko adi matung da se control plus s nam draga su sida sanga click tawra su ko saina save as template save remove files su yauri ado save as su da yauri save as na ta bakhin pam si save sini ade sida ina kada tak system do ka anda si icon se red color oi gi bring view mem ogi ko red color oi se unsave file ni save taw dri hai ni se na save taw ge ha ga dei sida sang click taw bajai na traga na control s na matam da masai ke no do blue on ga to red to ai de hojin gi file se save foi le hai ni ko aduga mu aina sida save as haiba ma jawri ko save as sida sanga ga khone save as number yai natraga na find da sanga kan da save as sida to bai ko shift plus control plus s haiba ko si se shift plus ka jing ji ko s h I f t shift plus haiba ko shift plus control plus s sina save as document ne save as save as gi meaning se kaino hare gadi hoje ne sida control s number di sigi document se si document masa mak sida dum save tok sin jabne natra ado khona save as na mak si save as side save ka control ga haiba file se sigi copy ma same gi haibani haibadi aina sida 16 non thoeba 16 July है ना को 16 July अदुगा आइगी extension fine extension से कोई check तो वो काउ बया देखो ngara ina हाइगी बिदो fine extension dog x से सुमे okay आइगे से के title bar दा करी on करेंगे बियो 16 July on करे को अदुगा कोई गी fine थंबा मनुंग द नत्रगा ना ngasa control o दा संगक से control o sida open da fine open da sanga kana sida le do 16 July le re do 15 July su le sida ngarang gi ni sida ngasi gi natra mayam question lei basing comment na dum tawbiro ko ai read tawraga sa sari loin pulam okay sibo le do save as ka khenai se kai no do save file ga di hoji ina work tawri ba ma pham do document do aduda ina modify taw khada save toksin baduni ko aduga save as haira gadi hoji ina work tawriba document do adugi copy ma thamgi bani okay gyan tare me ko dei makha mulok dun kana do chatrake closing a document ma khoina kamai tawraga close tawdino
हजी अइन ओपन तौरीब डॉक्यूमेंट से अइन क्लोज तौगे हारगदी को कइदौनी अदुनि ओके फाइंड द लाखबियो अदुगा एग्जिट टाइप में लेसिद उब्रियो एग्जिट लिब्रा ऑफिस को कंट्रोल प्लस क्यू है कंट्रोल प्लस CTRL प्लस Q को सिसिना कइनो आइगी लिब्रा ऑफिस से पूरा क्विट तौदुइने को सिबा कोई खंगिन से अदैदि अइनो जे वर्क तौरिबा फाइन से सि खतंग क्लोज तौगे हारगदी सिदा चपियु को सिगी आइगी लिब्रा ऑफिस की ओइना सोम द राइट साइड ते जावरे अदुगो विंडो की दने खनबद लेफ्ट साइड ते जावबनी को सिगी क्लोज लेदी सिदा माइनस की सिंबल अमसु लेदी बॉक्स अमसु लेदी येंगसि को माइनस की सिंबल सिदा नंबर मतम द मिनिमाइज तौथोखरे को कदाय दे लेगरे मिनिमाइज तौगरे बमदु ये को अदुगो सिले नत्रा अदुगो मु सिदा क्लिक तौरगदी बस कनो से मागी स्क्रीन दो फुल साइज और मदो हंदगरे नत्रा अमुक क्लिक तौरगा मासे हंदो हलप याइ को सिम अदे तो बम न सिदगी रेड कलर की क्रॉस मार्क से सिदा क्लिक तौरगदी सि पूरा बंद तौगरने क्लोज तौगरने तौगरे को याइ को मैम ओके अदो हजे से सिदा संगगा कंट्रोल ओ नम कांदा हजे के फाइल ओ ओपन तौसिबा जून 16 ओपन तौ सिनी को मैम अदो हजे कोने चेंज तौगिबा कंट्रोल प्लस क्यू अदो बॉक्स द जावरमे करिगिनो सेव तौसिनगिबनी अइना सेव तौरमद्रगदी मांगिबसु याइको अदो कंट्रोल प्लस क्यू से कोइ खंगे हेल्प से कोने काइन सिजिनने कोने करिगुम्बा खरा खंगक्तब मतंगदा कोइ हेल्प सिजिनबा याइ हेल्प से कदाइ दे लो दुइना दे सिदा मेनू बार दे जें कांदे हेल्प जावरि सिदा को हेल्प जावरि सिदा लिब्रा ऑफिस की हेल्प लैदि को सिदगी खोइना संगगा अइना अपाम हेल्प तो आइदि यूजर गाइड काइने लैदि को यूजर गाइड है कांदे लिब्रा ऑफिस की इंटरनेट डायरेक्ट चले मोगी libreoffice.org आइना कोइगी कनोम लैदि को वेबसाइट अमा हाइरिबा वेबसाइट से सिदा संगसिल कांदा अइना खंगदबा को आइदि प्रिंट कमाइन तौगनी सेव कमाइन तौगनी गा हाइबसिंग से सिदा इशु कोइ फंगबा ngमगनी लैंग्वेज इंग्लिश ने खलिसे अतोप लैंग्वेज मैम सु यावि को इंग्लिश लैंग्वेज से सिदगी अइना सिदा संगगा मागी बुक सु कनो सु लैदि को बेस गाइड लिब्रा ऑफिस की तोंगान बखनो सिंगसे सिदगी अइना अपाम्बा अइना चंगइबा से राइटर गाइड सिदा लेरे को सिगी ऑफिस राइटर गाइड से सु खोइ येंगबा यागनी डाउनलोड तौगे हैसु पीडीएफ अमा डाउनलोड तौथोक यागनी को तौथोक सि येंगसि को फाइन साइज कितंग चावि दुगी खतपि को मैम हाइरिबा सिगी पीडीएफ फाइन से सिदसु कोना कनो से लैगनी को कनागुमना पीडीएफ फाइन से पामगसु नसाई इन डाउनलोड तौबो दमन डाउनलोड तौबसु यागनी नत्रगना सिगी पीडीएफ फाइन से अकोगी गूगल डॉक्स इन थमागा को कनागुम एक्सेस तौनबा मी यारगसु दम तौबो यागनी को सिसे नसाई कोगी ऑफिस राइटर लिब्रा ऑफिस राइटर से सी गाइड ने होजे जो ऑफिस राइटर की वर्जन नाइबम से लैनत्रा कोन मोबाइल एप्लीकेशन दसु मागी मतम मतंगी मतुंग इन वर्जन चेंज तौरै को अदोइना खोगी डेस्कटॉप एप्लीकेशन लैरिबा नत्रगना सॉफ्टवेयर सिंग से मागी सु वर्जन से मथंग मथंग लाई को होजे होजे लै से 7.3 दे लैरे को कंट्रीब्यूशन से मैम मागी पिरे को सिदे लै हु इज दिस बुक्स फॉर दिस इज मिनिमम हाउ टू गेट लिब्रा ऑफिस इंस्टॉल को the what is writer dialog document view opening and saving file ko sida saina tolo type lo so adedi moving quickly through a document go to the place ko edit tolo kan go to the place and to kan page ta chat pa yai letter so control magi asambam su lei di ko do sida loina sigi ko gi libra office ki magi guide se सिगी मतुंगिना कोइना लोइना येंगबसु यागनि हाइदि हेल्प सागी खोन लाखैसे कदाइ दैनो हेल्प दैनिबा सिदाइना हेल्प मेन्यु संगगा
Libra Office की help से नत्र user guide से लौरुबैने ओके यारेको अदुगी मतुंग द कोई पेज सेटअप एंड प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट सिबाव येंगसे पुन को चिले पेज सेटअप सिदा कोइना येंगबा जाइसे फर्स्ट वन द आईगी सिगी पेज है मागी सोम द लेफ्ट साइड ते लाइदिबा को द राइट साइड ता लाइदिबा nga kano singse khoi si chingthok singsi loina yagani ba sain tablo page to yam kano ohelloige ataga ohenge haibdo sumaina ko aduga print preview haise kaina gadi ngasagi agi sigi page aina print tawthoke khallagadi aina print tawjinge matam dai preview ana yengthokpa yai ko sida click tawbiyo ko aduga hore aina print tawra kan sumaina ugani haibdo ne man so tawris कि फर्स्ट पेज ने सिन सेकंड पेज ने अदुगा सिन थर्ड पेज तो अदुगा मुक हारिबा पेज आइना प्रिंट तौगे हारिगदी सिदा कोइना को एडिट त संगगा एडिट त संग कांदा सिदा कनो मयाम मसु मेनू मयाम मसु लैदिगो फाइंड द संग कांदा सिदा प्रिंट जावबो येंगो सिदा लैदे को प्रिंट प्रीव्यू दा से शिफ्ट कंट्रोल ओ ने को सिसो को इदुम इसिलम से हैबेट कनो से खंगनबगी को एग्जिट तौथोक से एग्जिट को प्रिंट प्रीव्यू से ले प्रिंट प्रीव्यू की कनो दो हजिकी मागी शॉर्टकट तो दाइ से शिफ्ट ने कंट्रोल ने ओ ने हैबनि नत्रा SHIFT shift control plus O सिना कोइना प्रिंट प्रीव्यू तब मतम द सिना गदब कनो ने सिगे फाइन से मयाम द शेयर त थोरके को ग्रुप त WhatsApp ग्रुप त याको WhatsApp ग्रुप त शेयर तरो के नत्रगा Telegram ग्रुप त सु मयाम को के Telegram ग्रुप सु लेबनि जॉइन तौबियो Telegram ग्रुप आई जेंखलम के कोंदा सिदा ले लमजिंग मया एकाडमी है नको हाइरिबा सिगे ग्रुप से सिसु मयाम न दुम जॉइन तौबियो अइनसु अइना अखंगबा मी मखसु एड तौसिनजबनि को सिदने हेना कोई मी सि यामगनी अदुगा एनी डॉक्यूमेंट मई शेयर तौरको मतम द सिदोइन तौजरके जारिबम खै को लेकिन WhatsApp ग्रुप त तोंगान तौबै मुहत सिदा सुम पुन्ना तौसिलपतुनि हेना फगदरा खनबगिनि को सिम लेरे अदुगा इन हाइनिंग बसे शिफ्ट प्लस कंट्रोल P हारे अदुगा कोना सिसना प्रीव्यू येंबगिनि प्रीव्यू येंबैसे सिदा कोइ चंगबो याय नत्रगना आई माउस से थादोके माउस पॉइंटर सिदा कनो लेरे को शिफ्ट ने कंट्रोल ने ओ ने नब मतम नंगा सागी प्रिंट प्रीव्यू तागरे बस यारे को मैम अदुगा हाइरिबा इना ओके ओइरबा इना प्रिंट तौबदो ओके ओइरा हेना खनबा आइगी कनो से डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट आई प्रिंट तौरगे हाइरगदी प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स द कोने लाती से कंट्रोल CTRL कंट्रोल प्लस P से नम मतम द प्रिंट तौगनी को आई कंट्रोल प्लस P नम के आई माउस पॉइंटर सिदा लेरे कंट्रोल P सिदा लाए सिदा नंगी प्रिंटर करम प्रिंटर नंगी सिदा कनेक्ट तौरिसे अदु सेलेक्ट तौरमगदो को ऑल पेज की रेंज सम लेदिबा नंगना कॉपी तौनिंगिबा पेज तो कदाई बा कॉपी तौनिंगबनो हाइबा ऑल पेज तौदुरा नत्रगा पेज नंबर खक पीरगा पेज नंबर 1 तौदुरा 2 तौदुरा 3 तौदुरा को कइगुम्बा इना पेज नंबर 1 गा 3 गदंग तौगे खलगदी 1,3 सानि इरमगदमनि को अदुगा आई पेज से 1 दगिना 100 फाउनि खलसे आइना पामबदी 1 to 10 खतंग पामेबा को अदुसे कोइ पीबीआई को 1 to 10 हैन सन पीबीआई को अदे अतोपा मन आइना आइगी पेज है यदि पेज अमदा मथमखा प्रिंटिंग त प्रिंट लौनिंगे दोइतादि फर्स्ट दाई ओड नंबर मखै हाइदि 1 to को साना ओड नंबर मखै हना प्रिंट तौरगा अदुगा पेपर द मथमखा अनथोगा इवन पेज अमुक तौबो याइ को अदुना दबदा हजिकान दि अनवनब टेक्नोलॉजी मैम लाकपनिना प्रिंटर सिंजे कैदोगे खंदा आइना पेज मथमखा तौवाइना सेट तौरगदी को मसाना दु मथमखा लौरगा चटप प्रिंटर सु लैको अदो अखोइना पाइरिबा प्रिंटर से इसम समसी ओरगना नंगना ओड इवन पेज प्रिंट लौबो यागनी
page number piraga print lobo yani all pages hagana page loina mak nanga thajiliba 1000 page oigara kari oigeno ko sakani ko Einsteinium haiba mani nogi mingse ko Einsteinium maisnam thank you aduga magi page ki layout id paper size to nong sida select tobo yani by default A4 size line ra A4 size da koi na apamba paper size tunga lai di ko sida gi koi khan ba yai A4 size na koi gi application ibada kai da koi na kwai da gi hena mayam na gonna season na ba use tobo paper size ni ko orientation automatic kare protect haiba mai aduga landscape haiba su leiba automatic thambasina kai doge kanda paper se aidi soina phaina lakera jungna lakera to masana dum semaga print tawjirani nang nasida paper khuding mak loina mak protect ta honge natraga landscape ta honge landscape haiga soina phain tawdu ni ba ko landscape ta honge ga disi select tawga dawa ko soina tawraga koina sawrakpa ma ko dai de printer gi property yauri sida sangsilaga ko adai de sida more da khram su leidi adi sida more ga hai sina mu yam ka hena kano se important oi dere ko ado sida leidi ba tai khara se sidi koi setup se yengba mathau tai ko aina print se loadring ngai matam da sise koi kama season nari basi karigino habne natra kama season nari se karigino kanda sida pages hai kanda aina page hai koi 1 da ina 100 pau leiba sida ina page number 1 ga page number 5 ka page number 7 ga se pa me khalase adu aina sida separate oina taak pa se ko adu ki kama use obni ko kai gumai na kama se hap ta vida 15 aina e gre gadi adu page number 15 aina logini ko adu gini kamana separate tawai masi ko so ina ko na sida okay tawraga tawbudadi aina print command je pi dringe matamda aigi system siga duga printer duga connect tobo ege do eko system ga aduga kanoga printer ga connect tawdraga di print tawdo chaloi ko se खुदा मैंने एग्जांपल होइना सी आई ओके तौसे होजे कन्ना तौ कनेक्ट तौ दिबो को नॉट स्टार्ट प्रिंटर है प्लीज चेक योर प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन आई प्रिंटर होजे स्टार्ट तौ दे ना कन दे कनो दे लै को यूज तौ दे बिदा प्रिंटर यूज तौ दे थमगा लै सिना नि को स्टार्ट तौ रग दे ससे गे नि मतम द को ओके सिम लै रे अदुगा अखोइना फाइन अमा सेम कांदा को फाइन अमा सेम कांदा हाइबा फाइन से कोइना सिदा एक्सेल कनो से एमएस वर्ड की फाइन नत्रगा सिगी डॉक्यूमेंट फाइन से हाइरसि डॉक्यूमेंट फाइन से ngasi aina kano da pi gare khalase mi me da ko xyz nupa am da natraga na nupi me da pi gare khalase sida pi gare ba file se mana modify tawbo ngame ngamdra edit tawbo ngame aina e gi bodo mana edit tawroge ko gi birsana ire pududi sumani ire pani sida si soi mayam hajin gi basu ai ko aduna hairiba file se ai gi file se mi na edit tawbo ngamdana ba ai kari tawbo ya ge hare kanda aina tawbo ya se kari no hare gadi sige file se pdf file se portable document file hai se pdf ko pdf se magi extension su file extension su pdf la kani nga sai khoi sida extension docx ne laidana smaina pdf file extension la kani hari basigi extension pdf file laiba kana se file se sida ai gi word document se pdf to on thok raga di ko mi na semlok semjin yaroi ba ko ado aso si se na pdf to on thok ke hairaga di ko gi microsoft office ta sangaga di hana di se yaudi hujiki yaur bra khang di ko aduga nangna sida libra office si naraga di sigi toolbar gi icon marak sida pdf file man bam lai se pdf ki icon nama sida changbiyo export directly as pdf file jawi se sina tragana find the lakbiyo find the la kan da sida export ko as pdf file se jawi ko export directly as pdf sida koi changaga
PDF tawba yani nangi find menu da laaga tawba yani atopa mana inang nangna toolbar se ko sigi toolbar da yawriba export directly as PDF sida namagai PDF ta convert tawsi yengsi ko 16 July 2020 sum thon ge ko mame online tripacy gi manungda save tawsing gari he ko hari fine se yawbri yengsi ai lage kanoda ai document barakta online da lai sida yengo 16 July sida lai 16 July 2022.pdf hari pdf file se open tawrake okay sida de kamda change tawba yaroi onthong onsin kamda yaroi ko yari ko mya onthong onsin kamda yaroi adu se ina mingom da thaba matam da adi khoina company any kanom da igi job ki khogi job apply tawba matam da nangi resume piro uga haibudo ko biodata resume piro uga hai kanda khona resume piba matam da company khar dadi word document da piro have shawi company khar da na pdf da piro have shawi company khar da any nangi file me da piro have shawi ko khona resume piba matam da di company na kaisu ai ire ido ai office tu na ai ire ga pire si semdo ai na tra no kana gumba kai gumba ma khogi agreement sign nu ina ba matam da ina word document se pisil luraga di ko amaduna simdo khiba yabagi sansia su lai duna siguma matam da koi semdo ko yadana ba karamba file se de karamba file de export tok thokane ha de pdf ko pdf file da koi export tok thoga pdf file se koi si na ba yagani ko saratai question number lakpa male ko hedging the 1% per day phangba yaba leigadra risk free oiba leiragadi video amata sibiro oi sarat asi yengse ko hedging do na khoi kano da stock market ta lai ko stock market ki da khoi mukhan na se hojike na kano ne khoi computer class tawram bani ko thank you sarat do se khoi ki pdf file sumaina onthong onsin tawse khoi khangani natra irai lai hana khangam draga su ai sida office writer do open tawre khalasi aduga sida pdf ta send tawbagi export directly as pdf haiba ma yawni ko sida khoi tawba yagani adu hari basigi kano se pdf ta export tawbagi kano se khoi google da chu yawbri yengsi google docs ta ko ai sida google docs ta isang ga google drive ta chale ko I first ta natraga na direct sida search tawbiyo google docs aina search tawra kana sum phangani ko question hanglingwa leibasing adum comment tawbiro ko adu kana gumma channel se di subscribe tawdu bijaro su tawbiyo aduga khogi friends sing da su share tawba kawbi gano ai siang na har kanda koi ain angamba makai kano se honaraga khogi leiriba angang sing ko school gi students sing college ki sartu sing housewife leiriba office ta work tawba leiriba mi khuding mak se ngamiba makai computer gi knowledge si su yam mayam da share tawjege tawbane adaidi atopa mana stock market ki so mayam da share dum tawri ko adu khwaidagi nungaiba masu stock market se hanadi khoi kano da kai ki haina nambano khogi sida hoina se ai wari san google docs so hangake stock market se aina sida class ahan below ko matam daidi manipur da leiriba ahan singna natraga koi friends singna inaw singna iyamba singna sia singna stock market to tawrunu aduni asane haiba mayam ama lei ko sida aina lai se kaino pdf te export to bo yawbri nge to yawde ko google docs da pdf te export to bo yawdri ko myam ko print ke ka de lo yawre aduga aina pdf te export to ge hairagadi libra office ta dis de leire ko adu stock market se ino je hairam bada stock market se ngara ai class 10 gi hoji tamiba manipur gi class 10 gi na mathematics ki do mathematics ta chapter ma stock market jawe hena ngara ai leire ge jenge yawram me ko wa hapsi lakpani ade de social science the civics the kai da
stock market yaure English ta su yaure hai English ki de udari ko ado koi stock market se lai se kaino da India gi education gi kano si da su financial education se yaw da ba sung ya yadare hai bagi system sida Indian government na agoi gi education department da no tawra kanda stock market se hojikti class 10 da agoi gi hanana home science da yawram khaktani ado hojikti mathematics da yawre adai di civics da yawre ko ado mi khudi mangnai stock market se khangdaba yadaba mo oire haibase ai haininge ko khangjin ba phai mana trade taw haiba nate ko stock market to khangaga share leidaga kholaga share si company gi share si leidaga da investment taw sin ba yai ko mingom da sendoi piraga paisa manghangi do saru ko GMT da paisa mayam thadaga pulal lup khare haiba gum natra lamjing bada adu da sida da mayam salai da kari da tawnari ba mayam si isa na aigi ko aigi khogi Demate account am open tawraga isana invest tawba ngambagi stage baw do adugi class tu so idum mayam da free da pidi ko join to bio ko adu so okay ado khoi hoji phau da PDF ki sibaw di khange natra text creation and the manipulation haiba mase live ko sigi text creation and the manipulation adugo document creation editing text selection ko jadi cut copy paste font color style size selection alignment of text mayam malai sikari no jeng minal sib ko mayam matam je dum janari ko question lay basing comment section da dum comment taw biyo ko ai comment su dum check taw jari okay adudi first da koi yeng che text creation and manipulation na si sida lagtu se si singin lo document na kamai create taw dino text am edit kamai taw dino text am selection kamai taw dino cut ai sin kai no copy sin kai no paste ai sin kai no font color style and the size selection as in the text alignment as in the see mayam si lo ne lakpa matam no khwai the main importance kai no text size na tra mani ko adu de khoi text se kai no khangma mathau ta ni ba han text se kem na te ko akoi na WhatsApp ta su text to biro han hai ko na tra adu ga kanagum khana chat to biro di messenger sang di chat to biro ha fi jaw text hai ba chat hai ba chat to di wari sabadu ni text to ba ha su aseng badi wari sabadu ni adu si nei ba text si text ni ko text sai se kem na te sida kon e di sing si ne what am e di sing se sigi e re ba sida ni e re ga thami ba what sing se si sing ke text ne hai ba text se kamane edit tawgani kamane modify tawgani select kamane tawgani cut kamane tawgani copy kamane tawgani haiba mayam sine bela aktis ko 404 grade ko find mamingi aroi bata 404 grade is a find mamingi aroi bata PDF hapsin bada adum hongdoi natro hongai ko koina find id any find am nang na PDF beta hapsin laga su hongoi koina save tawgadabani koina PDF find the export tok thogadam ni ba ko PDF find the export tok thok tragadi yaroi ko id se example noina kogi inau kano na hangai siam phei ko mai mingse sidadi 404 grade aina thue si find ja hai siba ko matra si find se copy tok thoke paste tok sile ko aduga akoi ge sida dot xl access haram base in dot pdf file ko pdf aina dot pdf habaga magi file yi kai kano di sar khare ko adu si export tawba taw dabdu tu export si file si open tawba ya dai si ubra ai amuga yeng halage ko amuga hangsi ko masagi file do ina ma .pdf file on thoba matungda sigi file si open tawba matamda file si open tawba ya dre ko
unable to open the document ngai file path se pire ko aduna khona pdf file ohen ge haraga to file ma se magi extension on thoga ko idi maning da yawriba .pdf da hapsilaga pdf file to oiba yade ko khona hapsilaga mi on da pi gibi dai mi ne khandu ne pdf file na adugo open to budi yaroi ko thank you 0404 kari min kauge 404 gi sewo okay adu de hoje koi han badane sigi ani jana jingsi cut copy haiba maga ko yamna important oiba kanoni ko sina mathak ta thangal lage si lok thoke okay sida find text selection haiba jawri ko text selection ai se kaino aina mouse ki si mouse pointer ni document manunga changsilaga na mouse se si kajar point ha khangnai sida tik 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 chonga lei se uigo mem tik 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 chonga lei se kajar point ni ko si kajar point se ina puning ba mafam da text ki marak ta ai mouse pointer se pusilaga click tawraga aina thamning mafam da thamba yai ko ado ina sigi text selection se kamai tawge ha kanda ngasa gi ina sida ina sibaw se ina select tawge ha base editing da gina selection sibaw select tawge khallaga di ko aina sida aigi kajar point da ina select tawba hauga dawba mafam haidi starting point da click tawbiro starting point da click tawraga mouse se thadok tabida namaga singa over si singa pa madam da nangna mafam thadok ni mafam da thadok ne ko si ko na text selection ado ko na text amma khaktang adi word amma khaktang select tawge haragadi se document harasi document se kaina select tawge haragadi sida sana ngasai da singba yai atopam na document sida click tawraga na double click tawsin biyo adu su select tawraga ni ko adai dia atopam na ko gi select all haiba malai sigi text selection sida ko te la asi text selection sida editing text hai sida gi mayam sini lakti si ko horan text selection sida ko gi select all haiba malai ko select all se koi tawge haigadi kaina kana control plus a sina select all ni eko ai use control plus a tawrake ai mouse se sida thamge mouse pointer si mem wi ko mouse pointer se sida thamme adu gai control plus a taw matam tu ai sida highlight loin tawge se ai find ai document se text mem se loin highlight tawre means si loin select tawre haibani to sumana koina select tawba yagani ko magi background da color ma thorai do highlight tawba ko ko si sumana ai mouse pointer sida click tawraga singbasu yai atopam na ina apamba amne di specific oibo no word to the creation se ne loge haraga di double click tawraga select tawba yai natragana ko se pull up se loina maxi ko copy tawge haraga control a namaga su koina yari ko mem question lay na bro question lay de dum kana to biro ko so in tawraga koina select all dai di kano khagi akang naba mafam khaktang select tawbagi sumba myam lay ado text selection ai se kari gi important ori no ba ko koi ms word natraga office writer da koina ko natraga na any application na mada text selection se kari gi important orino haragadi sida aina karigumba ma text se editing text natraga modify text tawrokba matamdana text selection se amna important oiba karamba text no ina editing tawdu se aduga karamba text dai modify tawduino haiba ko adugini first ina text selection important orisi ai ko text selection se important oi adu sense sigi text is khal select tawreba natraga na control a select all se tawreba sida ngasagi sida kano yawriba khogi ngasagi style and the size selection gaina ko toolbar da mulaksi ko myam toolbar da laksi magi style da sida law sida myam am lay sida lay se font style ne ko khona font style natraga text style hara khangnai text ki magi makhan style do inana bane
नत्रगा अखोइसे अखोइना फॉन्ट स्टाइल हासु याइको आई बिसि मखादा थमगे सिदा चेंज तौरपोदो यंगसे आई सिदगी ओंथोरके को आई फ्री मोनो आइसे ने लौरे नसाई कंट्रोल ए से चेंज तौगिबो यंगबियो तौबिको नत्रगा ना सिसे खितंग खक आई कनोदा लाके मखादा स्वाइदा खर साउना म इसिबको याम उनना बेनि कोइन हाइसे सिगी लैदिबो कनोजे सेलेक्ट तौरे सेलेक्ट तौर कांदा मागे साइज से 24 ओमबदगी आइना होजे 40 पीरिब साइज आखले नत्रा आइना सेलेक्ट अमदा तौदबद 40 पीरिब जगह से 40 ऑन थोय करी इफेक्ट तौवे केमदा तौदे 82 ऑन 72 ऑन थोय केमदा इफेक्ट तौदे नत्रा अदस 8 तौवे केमदा इफेक्ट तौदे अदुबो ngsaigi aina daka oise kaino text selection haise aina daka oise ngasai aina change tawningba aina modify tawningba aina edit tawningba aigi word sing do select tawbiuba aina kaigumba me apply tawdringe de ko si select tawraba matungda aina 60 onto change tawgre natra khara apitu pikpa do onto 7 da change tawre natra so aina tawga aina thamningba aigi text ki size do aina select tawba yani bisite ko अदुगा मु फोन स्टाइल को फोन नेम द फोन ममिंग मैम अम पीरी हाइरिबो फोन ममिंग से सिदगी अखोइना अपाम्ब फोन एगी सिदा हापा यानी बको से एग्जांपल ओइना सिदा जू 3 हाइबम लाइदिबो को सि लौसिबो कमाइना ओन गी यंगसिबो टेक्स्ट की स्टाइल वी को मैम टेक्स्ट स्टाइल से चेंज तौग्रेसि ओके अतोपा ममुक सेलेक्ट तौसि गरुदा सिम लौसिबो सनंग थोखरे याइको अदुना अखोइदा text modification नत्रगा text editing से इशू याम ख्वाइदगी मेन इंपोर्टेंट इज हाइरिबा text editing and the text कनो selection कनो सिनिको अदु सि द खोइ मोनो फ्री हाइबा लेदि मोनो फ्री ओइरगना स्माइल चेंज तौगरे को अदु हजिफो द खोनि जेंगै से ngसागी text की font style को चेंज तौबा अदैदि font size चेंज तौबा यानी को अदु अतोपा सिदा याव मिसे कइकनो यंगसे PDF file है text creation and manipulation document creation editing text का selection text तौगरे दुगा कोई font लेदे दुगा font की मागी text का कनो को सोन थोए कोई ना ओके अदैदी color लेदी कनो लेदी ऐ सुम परिंग परिंग ओन थोरा के का दुगा हयेंग अमुक मुखरि हेन फजन तौसे हाइ रिबसी की text या हना select तौरब मतुंगदा का text से select तौरब मतुंगदा सिगी text की कलर आइना पिनिंग कलर से सिदा चंगबियो font कलर से चंगबियो आइना अपाम कलर दोई select तौबियो green कलर ऑन करे का अमुक मु यंगसे select तौरो सिदागी आइना अपाम कलर से आइदी red कलर पामी कलर से red ऑन थोय जायको स्माइन तौरोगा खोइना ऑन बजागनी अदुगा मागे हाइलाइट text की बैकग्राउंड की कलर पी गया छु सिदा लइको सिदागी आइना आइगी बैकग्राउंड कलर से green पी गया ने कलर से साइने लइ ओके टेक्स्ट टू की बैकग्राउंड खतनी को पी दिसे ओके साइन तौरगा ई टेक्स्ट की बैकग्राउंड से ना वाइट ऑन थोए को चिले अदो हारि बसी की टेक्स्ट की कलर से ना रेड ओहन बजाई वाइट ओहन बजाई अदुगा बोल ओहन बजाई को इटलिक ओहन बजाई बोल ओहन गया दी 20 ने नम गनी इटलिक ओहन गया गना आई से नम गनी तौबुदबु सी हाना सेलेक्ट तौरुंगा दो आइना चेंज तौनिंगिबा कनो दो टेक्स्ट तो अदो आइना सेलेक्ट तौद्रगदी चेंज तौनिंगिबा टेक्स्ट आइना सेलेक्ट तौद्रगदी मैम कनो से हम लांगे कमाय तो यारिब्रो तुम ताबसो आइना चेंज तौनिंगिबा टेक्स्ट से आइना सेलेक्ट तौद्रगदी आइना अपाम दो अमता यारोय को सिदा आइना इटलिक ऑन थोए याइ को अंडरलाइन थमनिंगसु सिदा लैरे को टेक्सिंग स्टाइल कनो से मागी स्ट्राइक थ्रू तो हनगे दी सिदा लाइन अमम सिंग मयाइ द लाइन अमम सिंग हनगे छु सिदा लैरे को सुमाइना मखन मखन मयाम अम खोइ तौबसे यागनी को अदुगा बोल ओहेलरोगे लखोखिबे याइ बोल ओहेनगे हापसिन बे याइ ओके मैम अदो मैम दगी क्वेश्चन लैनरी ब्रो क्वेश्चन लैरगदी कमेंट सेक्शन दा तौबिरो अदुगा हयेंग दी कोई याम फजबा डॉक्यूमेंट अमा सेमसे को सिगी खोगी टेक्स्ट क्रिएशन एंड द टेक्स्ट मैनिपुलेशन से सिगी मतंग दा
khoi kadai dagi no Google dai re kaina low si hairiba text sing da khoi font color adai de font style text alignment ga hap se laga jing si to text alignment ase kaino ha kanda ai gi sidai click taroke yo natraga na click to center sina center alignment habam lai sina left alignment ni left alignment se kano siga left alignment hai the left side sa mana gi du ko aduga right alignment hai gana right som da mana ga du yai ko center hai gana line khudi mok de loina center de lai ga du ko justify sina justify hai gana na bu oi ga du ni ko sumaina alignment gi su lai ri adu hayeng se mayam matam chana join to biro Sunday ni class su dum khar sang to bu su ya gani ko style na kaino hangai save to bada save to from do kai da nam dino sir save to bada save to from number hai se koi na suppose save number je sigi tool ko toolbar da sa kan da save file bam su lai re natragana find da sanga ga save file bam su lai re natragana ai control s namaga su save to su ya gani ba aduga save tawriba file se kadai da thamdoino hairagadi aina save tawba matamda aigi folder gi manungda aina apamba dokan akhoi document folder gi manungda thamba yagani control plus s ta namaga save chumiko control plus s sage akhoi na ngasi tawriba class gi kano se file se soi mayam da share tawrake WhatsApp group ta ko kanagumba WhatsApp group ta yaugdaba mi yauraga su yaupi ko dum ai sida WhatsApp group ta share tawrake khoi WhatsApp group ta sida lai dependency online asigi date 16 gi tawba se ko 16 khoi WhatsApp group se group ani su bani ko aina mi khara yam gadra aina group ani suan bane group ani se group amada dum join tawga yare group ani mak join tawdaba yade haiba leite ko group amada dum join tawga yare adu khwai dagi base ti koi loina ma Telegram channel se pairagadi sida group amam tawbagi muhota Telegram dadi amakhakang de loina yai ko WhatsApp ki group tadi 255 tagi henba yade aduga Telegram ki group tadi ko 2 lakhs pau yabani na sida de koi apun boina pulap punsin basu yagani ko da so itharake aigi triple sida lao online de lao aduga okay August na hai isang ngarang ai okay matam se hoi mayam gi kano da zum interest da yenga si ko August na hangi se kai na kan da ngarang ga ina happy palle aina document ama save tawsilaga thambai ja aigi local machine da natraga na aigi kano da laptop da desktop da natraga aigi mobile da thamba matam da aigi machine da natraga aigi device to loss oigraga di natraga crash oigraga di ai document do mangi natra adu mangdana ba khoina kano da thamba yai haire ko khogi kadai da drive da Google Drive da haidi cloud computing system se sida koi sida thamba yai haire adu de sida tham khogi cloud da tham ge haire gadi koi Google gi drive lai Google gi drive sida koi lai se Google gi drive sida by default man na ps 15 GB se koi da use tawna na ba p free da ko sigi 15 GB se sida koi document se upload tawsin ba yagani ba first ai gi Gmail account open tawbiro Gmail account de khoi khudi mo loi natra adu khoi Gmail account se leiram sida drive.google.com se sangbi ko ai kano se mouse kano selection tawrake drive.google.com se sangbi sida sangba sida kano tawdraga su ko tawrake ko sigi link sida sangbiro drive.google.com se sangbiro aduga atopa mana
ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯦꯛꯁꯇꯣꯞꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯣꯠ ꯀꯣ ꯇꯔꯨꯛ ꯂꯩ ꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯒꯨꯒꯜ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯖꯁꯦ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯀꯣ ꯔꯤꯗꯤ ꯑꯣꯐꯂꯥꯏꯟ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯤꯞ ꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯒꯦꯠ ꯑꯦꯠ ꯑꯣꯟ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯥꯒꯁꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯒꯨꯒꯜ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯇ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯐꯣꯜꯗꯔ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯐꯥꯏꯜ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯣꯜꯗꯔ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯐꯣꯜꯗꯔ ꯑꯃ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩ ꯐꯣꯜꯗꯔ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯟꯇꯥꯏꯇꯜ ꯐꯣꯜꯗꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ 15 July 2022 बेस है ट्रिपल सी बेस है ट्रिपल सी बेस है फोल्डर में सेम याद से फोल्डर में सेम ड्राइव की मनुंग कदाई लाके येंगसिको वर्किंग तौरी लोइदरी माले खितंग तपे को 15 जुलाई सिदा लाएको येंगियो मैम 15 जुलाई अदुगा 2022 ट्रिपल सी बेस है सेम सी फोल्डर से ओपन तब से क्लिक तौरगा ओपन तब पूरा ब्लैंक नहीं कैमते लेते को ड्रॉप ए फाइन हियर और यूज न्यू बटन को न्यू बटन से नसु यारे है फाइन में पुछलगा ड्रॉप तौसिमसु याने है को अदुगा सि नतबदा सिगी आइगी फोल्डर सिगी सिदा क्लिक तौबिरो सिदा ओपन लेरे न्यू फोल्डर लेरे शेयर लेरे लिंक मथंग मूव लेरे लोइनमक सिदा यावरे को सिगी मागी दरकार ओइबा मखै दे ngसाइगी कनो फाइन अपलोड तौबगी मतंगी जे सिदा कोई लागा सिदगी फाइन से अपलोड तौसिलक्सि अपलोड फाइन लाखन सिदा पीडीएफ से अपलोड तौगे को नत्रगा सिगी डॉक्यूमेंट से अपलोड तौसिला 16 गी से अपलोड पीडीएफ से ओने तौरगे पीडीएफ से ओपन तौरे को अपलोडिंग तौरी को मैम नातंगाई मिनसे अपलोड से लोइबगा मादम लानी सिदा ओके अपलोड तौगरे हारिबा अपलोड तौबे फाइन से आई ओपन तौरगा येंगे हारेगसु सिदा ओपन तौबा यानी कदाइदा लेबनो सिदा लेरे को सिदा लेरे सी फाइन से डबल क्लिक तौरगा ओपन तौबसु यागनी को आइदे आइगी गूगल ड्राइव ते लेगिबा आइगी फाइन नत्रगा आइगी फोटो नत्रगा आइगी वीडियो दा आई एनी टाइम दा मफम अमदगी हेता ओपन तौबा यागनी को सिगी फाइन जे हजिक सिदा लेरे करी करी ऑप्शन जाव येंगसी सिदा ड्रॉप डाउन चंग गूगल डॉक्स नि हारे सिदा मु चंगो हारि बसिगी फाइन जैना मूव तौनिंगे गदाइदा मूव टू द चंग बिरो मूव टू द चंगगा आइगी फोल्डर सेलेक्ट तौबा यागनी सिस्टम जे खितंग तप्पे को मैम सिदा इना 15 जुलाई 2020 सि सेलेक्ट तौरे अदुगा मूव तौगरे को ऑर्गेनाइजिंग तौरी को मूव तौगरे हारे ओके अदुदि सिदा लाओ असाई 15 जुलाई 2020 से सिदा संगकांदा असाई फाइन उस लेले हेलेको सिदा लेलेबा फाइन से अइना अगस्त नत्रगा नोय मयामदा शेयरिंग तौनिंगेबा सि फाइन से को सि फाइन से ना शेयरिंग तौनिंगबा से शेयर तौननबा कनोसु सिदा फंगनी को सिदा शेयर लेले हेको सिगे शेयर से संगको मतमदा अइना अइगी शेयर की लिंक तो फंगनीबा सिदा मी अमदा सोइना शेयर तौबा यागनी एनी अमदा अदैदि मयामदा पुलप शेयर तौथोकपसु यागनी अदै अतोपा मना अइगी प्राइवेट ओइबा फाइन ओइरगसु को आई खतन एक्सेस तौबसु यागनी हाइदि मागी एक्सेस याबगी कनो से सिसु मैनेज तौबा यानी बलोइ को अदो मयाम गूगल ड्राइव से सिनसे को आई गूगल ड्राइव से नसे ने मयामदा हाइसे इसे गूगल ड्राइव से की प्रमोटर का केम नते को हाइदि कोइन सिन कांदा सुम कानबदो अदु मयामदा शेयर तौ खगनी अगस्त यारगद्रो अगस्त की क्वेश्चन कन लेरगदी कमेंट सेक्शन दा मुतंग पिबिरो को सोना कोना गूगल ड्राइव सिनबा याई मैम क्लाउड कंप्यूटिंग हाइबदो अदुदा खोगी क्लाउड सिस्टम ने को मसाई गूगल ड्राइव ने लेसे गूगल ड्राइव नतबा अते अतोपा मयाम मसु लेई
Sidang ngarang gi na hagi buduna masagi hogi kalo jinse aina ga sida luhongba 16 June ga in thami se ko sumai sum hogi isa isa gi manghan ning da fine jinse Google Drive ta dum thamba yai ko adudi ma'am pung sun nipan hinjin gre ngasi gi di swai da losilase are ko ma'am any question like video comment section da comment pibiro ai comment dum check tawi ko fajana atopa amna aigi phone number mayam da dum khono leiram gana ne khale ko 8800404848 ko hai river number se sidasu call tawbire ko yai aduga whatsapp ta ko thank you August whatsapp ta text tawbire ko sudum yagani ko adu kana gumba 사로이드 나한테 락세게 좀 파미너가 그 스톡 마켓기 마땅다 컴퓨터기 마땅다 좀 그이구마 아두스 좀 하비로 근데 아토빠면은 아이나 마얌다 하이닝 범수 레이 아이세 하나 거기 16 years 묵세 그 소프트웨어 디벨로퍼 오이나 워크 도르메 그 웹사이트 사버 그노세 인금 얌나 세히 트라투 묵 도르메두기 익스피리언스 레이 도 그나구면은 코딩 탐닝베 레이레가티 ade python gumba natraga php gumba ko ade html css ko hai riba singje tamning ba leiraga di ko adusu group ta khangde adum ingom da johon biro comment section do su dum johon biro ko mi yamdrab da mi manga taruk tara muk suraga de idum online da dum class dum pijarake free of cost Hare ma'am, loisil leko dudi. Share to cancel to way ko. Koi na drive the labor find nama mingom the share to give us a cancel to kusum jai. Ko. ID access to thingjin giggle. Access and P to ribu ko. Masidi matam zela selectre, hayang amcom continue to siko. Access to koi na thingjin bajai, han access permission se koi na mingom the pit home do adu thingjin gibajani. Yaniko. Jadi ma'am lo sila si ko ngasi gidi. Ado ma'am